Ubwansu Gusii. Ngakengia korwa se chinsemo chirio gendete kubwatia manlerengete Chigosori kurwa igasi gitaseni kia Ndizi TV gitaseni na mbeyemo na inchebina botambe jeritana ndemo Steven Captain 001 kwareke na kubwatirio spiali arengete Chigosori na litkulia chuma mosi litukubune liga uchakira chinsa 14:30 weka chinsa 12:30 twatwareke ikarovere twagiria mwana Chigosori asobo ime igonya mbona wasoira asomurobeli na bokuire simu yawa abuiga oraigora bwase enambeli kire ase screen yawo koboko gwokuriigora abu enambeyu nere WhatsApp na nenda bokurike message go chororo tebi nkoru semo kieri otengera to murobeli bwe Chigosori korwa na amabuli yawo alerengete Chigosori narali andake kurega SMS Chigosori embe yokwa amachibo chikurura samagani ali awonsi obwatanda kina gosoma evirengera review yawo na ensemeri ya Facebook abakonyoro murobeli bwe Chigosori kwetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube otunyarabuna Ndizi TV News andake kone kibuna yonspi kwanyo rigotobe komo gochakira boniga oikachinsa 12:30 nche botambe etanende mo Steven Captain 001. Mbia muna sakwenda kubwatia mangane Chigosori na nimaitena manga korekanete na rura chinsemo chiri etimu ntobate timu ya Tumbe Elite nitina narakobagi ngosira ndake banyara kwa bagosiri gatio Mogosori obo kurwa SMS Chigosori tokonyara kurwa ngora utiase ababwatani abukuru chinsemo chiri cha Nyamira soko musiria Omogosori oino tokonyara kuru pole chaito chiavene chisabune chiga ntobwate Gosori agendrete gatie timu ya Gusii FC ile timu Gosori ya National Super League Wekravoni gere namba 3 Gosori arengeri tukora ensemeri ya Wendo Green Stadium amone timu ya Mara Sugar ntobe tokobwata randa ke Gosori yeyo Wekravoni ankayanyarire koba kegoika andake asamana rengete Chigosori kwanda ke tara kwana mange no nyitoganire kwanyanda ke abageni bali bawikasege ikarobanyare ko abagoika litukori arero county ya Kisii kwa bage kobe county kwaliga ni ebinte binge na rero iga mameranio bene a Kisii Sevens tournament ene ntunda ya gatatu ya mameranio ya guse tournament yeye ya Gosori ya rugby asaba Gosori bale batano na babere ekoro ku rugby sevens na randa kachitimu chinyinge chekira ni ensemeri ya Gusii Stadium kutera Gosori ya tournament yenda yebwata andake sababu bare bwerere binte binge na nigega ndrete ensemeri ya Gusii Stadium kotwara chinga abana bako goikirana ensemeri na kumanyandake na kegendete kondentaranya na kubaka ngosanga mange nanyora senchira ya bene gusanga nagati ya barigani beti Gosori yechyo oyemo magenda buna Walter Urangi omubwata ino mwana bwa Chigosori yechu cha rugby na nabwataya yogotebegore Chigosori yechu. All right. Hi everyone, my name is Walter Urangi. I'm the tournament director at Kisii Sevens, a tournament that is currently ongoing at the Gusii Stadiums. Just behind me you can see a flurry of activities and yes, so this is Kisii Sevens, third edition, being held at the Gusii Stadium. Of course, a local tournament made for the fans locally. So we have 11 teams in total. And we're looking forward to a solid weekend this coming weekend. So yeah, we're ready for this coming weekend. Speaking of solid weekends, what was the main aim of this tournament? Well, the main aim of this tournament, first and foremost, for the region is to develop talent and of course have an avenue for fans where they can be able to enjoy such things that happen elsewhere. It is also an opportunity for us in the county to also have guests from outside. Of course, creating local tourism and trying to see if we can also create the local sports tourism market a vibrant one.
What can you say of the partners who lend a hand? Well, the partners have been very helpful, especially I would want to single out Vuma, product of KCB. We are very, very happy with the partnership that we had this year with the two sides. That is KCB and Vuma. We also have a very good working relationship with Camel Park, who've given us accommodation for some of our teams. We have a working relationship and a good working relationship with Hema Hospital, who provided the ambulance and emergency services for this weekend. So we have Inca FM also, who've done a lot of marketing in terms of radio, and so we've had in the county, most importantly the county, much as we are in Kisii County, we are hosted by the county, and we are very grateful. We are looking at a partnership with ourselves and the county government moving on into the future, where we can be able to also bring a lot on the table. So yeah, so as the boys are speaking, that's the truth. That's the sheer truth. So we are working towards making sure that all our partners are comfortable. Of course, this is a beautiful venue. We are waiting for avange bajana kwa bagwe soki na kwebwatania ndake na mangana ringite Chigosori echo tora ndake ebyombe ao bya sokiri na kubeka kwa bwase Chigosori bune chana ndota unambu ya mono ngakiende yonsi ase ababwate na ndawatu kukani kuyaba kunyara kwa bagwe soki na kwa baba kubeka kubokasa mangana ringite Chigosori tarira bwandake inagetari ya Hema Hospital yana kimina Chigosori echo andake ambulance nero rororo ndake Camel Park torre ensemeri ya KCB wetere mirobiri yabo gati yabo morobiri ovuma na aba kubekwa kwa bokase e tournament yeyo ibwata chitimu ikomine mo nechira chitimu chiri chingiya cia rugby kurwa se Kenya ngimanarra timu ya Maseno ndobate timu ya Maseno SNSM ndobate timu Kenya buna Kisumu Dolphins RFC yalenge SNSMU ndobate Kifaru on the road inerone timu andake kunyara kobage kukosoria rogosoria rugby yalenga buna kurwa sorongo rwa Gusii gusekisi aronto bate timu gati yabo timu ya Kisii National Polytechnic KNP yabwate timu yale kogosoria abunda ore timu eria Kisii RFC ene timu ere se league ene ya mangana arengete rugby Kisii RFC yakosona narra yekobuwa ekosoria yabo yabwate ya rero andake une timu ya Kisii RFC ndore timu ya Kisii University abana bakena barabu bagwe soki na kovase egosori korende ndarasanga manga torona kyo bogosori bwali ngase egosori eyo asanga garitorore egosori ese timu imekenda buna rugby on the road lero ne timu engia sana yale kosori bete uniform ya yellow na botokora kurwensema ya kabire studio na mamerera dengi kurwensema ya Gusii Stadium. Ladies and gentlemen, rugby on the road 7. Kisii University 0. Pascal, job. Time, rugby on the road scores. Go. 12. Kisii University 0. Fashion says 1. Rugby on the road 12. Kisii University 0. Yeye anatoa nje mwenyewe hapo. Toa yende. Nice. Hivyo. Support yako anda. Nice. Nice, support yake. Geuza switch. Nice. Rudi ndani. Piga huyo. Yeye kuwezi. Wabujue nani? Achili. Ref, acha mtu enjoy sasa.
Cheki mtawatch ule. Haiwezi ana make calls mingi sana ameweza. Cheki. Buda. Buda from side. From side. The guy ametoka from side. Hata alikuwa amekanya kutoka hapo ni Ara. Mwerere yeye mankaine na kifaru on the road eti munere egakoli kuya sana asa mangana yevegete yelo nyara kwengera useko jara kutwara obo manyo bonga sesore ibanyara kwa bakobwa ama nchumure nyako sore rengete Kisii rugby sevens ema gosori egendreta sensemeri ya Gusii stadium litkoria rero litkoria mambi asaba mwibanyara kwa bakwebwera ebiyewe binge biribya nekembekenikia Kenya rugby unike mekaine buna KRU kone tara somba SMS nindo chaiga ase ensemeri ya Facebook mbaroro watulikeire chi message kuikera boni ge ensemeri ya Facebook nindo chaiga Charles Luanga Ogata oteba ni mwalimu Charles Luanga korwa ensemeri ya Kenguso niko ndani ya show with Weldon Nyaore Silva Mura Lavi Kwambuka Jacqueline Kwambuka Rafa Misuko anasema ako ndani ya show na baswati abange yandake na amanyete na seki oyuare Charles Luanga Ogato ndo chaiga MC Edmond Kenya akoteba tuko pamoja oyo amekaine buna MC Edmond ndo chaiga yobesho beshai akonyara ko basa mangana rengete Chigosori asenga kientambe nera oteba nare ase esho chinsavune chiga atechi SMS chairo chikandete wocheze semberi ne nyare ko bagingo chisoma chance asobo ikerano tochokora manarengete egosori ya rugby agendrete semberi ya Kisii sevens manto mancho molendo bate rugby arakabere ndo bate rugby sevens na rugby 15s ase rugby sevens egosori ku first half 7 minutes second half 7 minutes yanyara ko bage yakora ne bwata bakosori batano na babere nseme yemo batana babera sense mende na abantu abange banjite rugby eba wancha 7s ko wa 15s esege njo 7s abakosori baraba kasegeti igo chimbiro ne chinyinge chiroro movements ne chinyinge korenda se rugby 15s to bwata 15 nseme yemo 15 sense mende na ende ona mabaga akoba makasi giti nje nabo kosori 30 barasegeti eganda kene tofauti ya rugby 15s rugby 7s ne chinyinge korende ayunga tiye tofauti ya rase egosore ya rugby 7s na rugby 15s tukora ndake gatia timu ndaya lenge sensemene eskure meka inabuna Masendo Murilo University meka inabuna must ero ya gosore ya senseme yanyara ko bage ko buwe timu ya Kifaru RFC asa chi point tinyenge sana ameronge toto na kianda asevosa unatakora kwa siketi ya Gusii stadium. Sai, Yoshi!
Try Musa FC 31. Faru still searching. Basho says side wide. Scores remain. Musa 31. Kifaru. Sufuri. Dako ina romo ko ya Gusii ya rugby ni mateteli ko base skuru nyingi ensemeri ya primary school ne chinke sana chinye bwate essence ya Kenya enseme secondary ne chikana chochuka na kuba kwebwata ne Gusii ya rugby konde ne Gusii ngianda ke ise gosiru na abakanya ko kwebwata ninero na Gusii rakine asobango ensemeri ya Facebook yenda gusoma chi message nino cha Dominic Nyabuto hata buna ncheno mwalimu Dominic korwa Keumbu ama Sago base tuned in mpaka tamati, yani show iko lit. Mbia mono huyu Dominic Nyabuto. Nendo chaiga Charles Luanga wekile message na uteva korwa Kenguso. Niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka. Sibanduki ngo hata na kanyaga kubwa kubwa hadi tamati. Tacha mapema ndio best. Kanyaga kubwa kubwa. Nendo chaiga Edwin Machave. Ako teva korwa nsemo ya Burabu Nyamira County Chepng'ombe. Kwani abantu va Chepng'ombe na wakilisha show. Beatrice Osoro na akoteba mimi ni Mama Purity egesicha kia morning from Bogirango eko na mark me present Chigosori Na Captain 001 na kumakiri Mama Purity na wewe kwani Purity ndo taiga Enoch Makori akoteba MC Enoch Makori Buogi akondani ya show ndo taiga Michelle Kerubo count me in. Michelle, I've counted you in. Ase omroveri bwechi koso twende osanga manga na dengete rugby igori tukori ankionyo kukwete chinga kinabo kwenda semo ya Gusii Stadium weekend ya segeti ya Gusii Stadium nduwa Chigosori chirichia National Super League shabana yago sore tigoro Gusii asinega ndeteko Gusii chinsa bune chiga igori tukori weekend ya shabana tebwati Gusii Stadium tebwati Gusii nyingi wana kwenda mambia Semerie Stadium onyare koba kwa gotengera amanga yorengete Kisii rugby sevens egendete team tinga cheikirani reserit kolia mambi turatware chi quarter final chi semi final ne chi finali ase NCMU tuzotina manangete Gusii ya rugby twende Gusii rengete enkoyo ne ligi ya Nyanza Regional League na Nyanza Regional League ne bwate chi zone ao chi zone chire isatu ndo bwate zone ya me bwate county ya Kisii amone county ya Nyamira na gwikira voniga nigo ege kombi kusama mirani ya Nyanza Regional League ara somo tumeko mwakeigo emaga yansemeri ya First League kinenga kichitimu chira se league chons pichi Gusii Gusii da kiro muntu ara se league yesentunde ntangani kera chons piye rire makende buna First League na boni yera somo tumoko asa Gusii choko irora chemekende buna Second League chira chakanga chitali kemero ngevere na isa tomo tienyoyo ndana kana kichitimu chanya lekoba chikwe tuma vosi yokorende wikira voniga nige timu ya Bomachoge Burabu FC Gusii korwa segeti kerikia Kenya Green Stadium timu ya gukora buja sana wikira voniga nere tangaine asense meri ya Nyanza Regional League last season niko bakorete namba 4 magere timu ya Gucha Youth FC arenge namba 3 timu ya Ichune Combined FC arenge namba 2 na timu ya Small Simba FC sasa meri ya Nyanza Regional League ntunda ya etete yarenge namba 1 mkonda 7 iga Bomachoge Burabu FC nere tangaine na tira asiri Gusii ende yonsipi ni yera unbeaten no muntu tepa kujiterania kero no muntu kurokubuna Global Connections FC korende kaenda makali totwale timu buya se Gusii ayo na yune timu ya Bomachoge Burabu FC ego koribya kone namba 2 tobate timu ya Moruga FC korchense mo chirichia kura Busamaro Ward timu yere uche binyoro ime korende mbuya ko kolinero season ya nyalite ko pake wete ya korite namba 5 mageti ya Bomachoge Burabu namba 5 na yamonta wate timu ya Global Connections FC yu last season korenda 7 iga Moruga FC nigere namba 2 na nanya tukoba kinkonye tarira nebina bebe ngeli yabo esekeli banya tukoba kwiroberi wasiboko chaka kwa second leg
che asama gitangoro Josephat Kichana indo moro kyo manene gwe timu ya Muruge FC eye Kogosori asemina na bya Nyanza Regional League zone B zone A sorry eye rase county ya Nyamira ward ya Busamara kuna twakora first league ndatebenga mupira naboro umuya andaka nabokora abo mokongwake ono niko tokunya kwegasa twabere twakogitase namba ya kabere nyuma ya umachoge ono tutetoroge second league nekitoko chikwebanga tutete gukora signing ngeiga na konya kuri finances no manyete challenge ene ne chibesa konya kwegasa tokinero tobe ngakonyora tukitwebangire buya egere second league koba tonyora tokubwa chitimu chibiegera ata ventunde kobwati ngove karomo kiaroranda kese second league kosana ko namba ya mo sabe namba ibere yachikwenda se playoff mwachibolera ndake singenje yokumanya bune league ya Nyanza Regional League ya ere ndobata chizoni isatu nyarabune county ya Kisii bwata county county osorongorwa Nyanza ero bwata county isano nemo ine county ya Kisii, Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu na Siaya. Onokonyora Kisumu na Siaya echirase ezonia yemo chitimu chirase semo ya Regional League kurwa semo ya Kisumu na ensemeri ya Siaya tokolire semo ya Migori na Homa Bay chabara chirocho chitimu cha usuri ya seligia yemo imya Nyanza Regional League yabe zoni ya kabere ando bate zoni ya gatete bate chitimu kuru Kisii na Nyamira kere ligi ya elire ule utangana kuru zoni A onyara kwanda automatically kwanda SSMRI ya FKF Division 2 league rigoro ya Nyanza Regional League wale wasipa kutangana kuru zone A, zone B na zone C toto chitimu isatu kurenda se FKF Division 2 tubata bagande timu kuru regional na kwanda sensemo area FKF Division 2 orokere timu ya kane chichose chigokora namba ibere kurwa sensemo area zone A, zone B na zone C chende tukuro kwe playoff ne playoff ne zachi timu just pisato chikomera na geti kire timu yako soli timu ndio kire timu yako soli Chigosori ibere asege tie kweke mokebekire kale chako soli chonsi pi ulora abo utangana wetera chi point onjiranda chi point wetera goal difference ulora abo utangane nere bona kwanda buna namba ya kane Kogosori enda buna nere bona kwanda slot ya kane kurwa sensemeri ya Nyanza Regional League na goswa sensemeri ya FKF Division 2 ase zone ya chitimu kurwa se ensemo ya Nyanza chiri chigotangana kurwa ensemo ya zone A, zone B, zone C chitimu zozo chigotangana chiri chiatanganire ajo chombera na saa mwese ngenjo elige yebwente Nyanza ngimechi ese lige timu ya Gusii yaenda mpaka Homa Bay yaenda mpaka Kisumu yaenda mpaka Siaya kunese chitimu nchibwati bitoki cyanyara koba cyabagano erinde chiri chirange cyagosori yamo chiri chirange cyagosori yamo mwelioye ukatunyoro mu buyoyo mu Nyanza chiri chitana ko zone A, zone B, zone chitimu isato na chirocho cyamanje cyo asegeti yekemo Chigosori chonse Chigosori ibere wake mu buyo B o C oyo C ogosori no yo A na B kera chiaherire uri otanga ine wetera goal difference onye chirengani tichi point chitimu ibere ose wetera chi point lira bitanga ine nero ko bo munyankongo gusomo buyi bwe league ya Nyanza Regional League na kiranya leko bono omubuyi wenseme yunere bono nendere bono ko bo mubuyi ukoire ya kombe neni bele bwende kwanda somo bigo amonjo morigari abuna bwa basemi bokeigo bolengeta mwana ali arengete Nyanza Regional League kunyara kumanyana kiere na kiegendrete tutebe buna last season ndo abwate small Simba ende kubwa kurwa nseme ye ndo abate tiye buna oneno namu nero nchia umenente Chigosori tukanyoro mu buyoyomo chikia bete namba ibere Chigosori na gwetera abu etimu kurusinero yabu gete ekoro kubuna ichune combined FC Kirejo ni combined FC nyara koba ge kubuase chitimu chikia bete namba ibere nsemeri ya Nyanza ngima na kiboni ya ichune combined FC ere nsemeri ya FKF Division 2 yona bamangana yenko yale boigo abasemi boko na nsemeri ya nsemeri ya chi comments ndo chaiga Robinson Nyatera akote abuna Nakuru ni iko well represented isho ni mambo kali jo banashikilia hapo sawa nimeshikilia na asalimia watu wa Nakuru chinseme chuchia njoro akwandi vonsipike boikirano andake na abanyare kova bakuria Ndizi TV onamona chinsemo chirichia online asemero belia ito ndo chaiga Victor Sultan Ovangi nere producer bwamangana Ndizi TV ati abuna I'm following Chigosori chisirwe ugerure rebune producer Ovangi usira Chigosori awate bachisiru goikachinyare kova chiasiriru
chai go musubati omuyokoro kwa Dolphin Mora agoteba keep up the good work, happy Sabbath to you too Dolphin Mora. Nitoika Enoch Makori agoteba omorali niko tuned in mbuya mono Enoch Makori abungati abali bagotubwati ensemeri ya Facebook tuchikwenda somo timoko mokeigo tugurana ensemo ya kabere ndomurekera mangana International Super League so boime anyala ko bengolera ensemeri ya WhatsApp na SMS line mbali wale banyala ko bakobeke birengereri byabo nyora buno iromoro beri bwe Chigosori kwa tunanchande mo Steven Captain 001 kwa setasini Ndizi TV ensemeri ya metandone kibuna kwa support Ndizi TV Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News konkera inche ensemo ya Facebook account Steven Ndemo JR ensemo ya Facebook page Ndemo JR live omotimo komo keigo kwera natole. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Maya kichibesa ngo kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yulo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye iwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagisieri na munwa unabono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mizigo ya Canada ni mizigo ende ya China different types utariri imi yumucho Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba ibire na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer chetu on which bill baguchaka na barogu especially abageni bali baguchochake biashara ko tomatole mizigo no yango chi Narok Kisumu Eldoret Migori Awendo tubwate customers from all those sides Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
eikeye asorobotirwa bene oborore bwa fistura nigo bwabeire omuchando monene anene mono gochiase abasubati abange niogopa kukaa na watu ninakaa tu peke yangu kama uko na watu wengi sikai mahali watu wako mimi naendelea tu kukaa peke yangu Obubiro boiga igo afati ondo byansi obero mulito onyaorero omwana igo mbugu ati myaka gete imyaka niyoringa oyo obero mulito igo goikotanya omoiseke kera ikire myaka yekira nyorero mulito agera complicated nabigete bichake bibia yo musamba bire ko asabigete konyora ngabo te konyara gutara senjererengia ama utasoa anda kichikaza chiasoa Jumamosi enseye munini suya maragoba nechinsa isatu nini su chiabatuko ekeruta gitutu arobole muno mumuso busubwa abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedkiwa manikiwa gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba omwanche omurigereria twabere tugutara imeyero baria gusina borokia ebimeri au kona siri tukulale ngo tuguchukwana ekemeri kere tobauti yake nande kemeri asaba gusia bange timaite gusemuke manyete koba kwanega igamoro chekemeri ekyombwate nigo gwekorukwa endani nerie gutio kabuya obotuo bonga giako bonyora kora tweranga asege kaigora twera subuime tumanye igoro yobole mibwendani obotu ekero gocha kulima mugondo goikoreme o prepare kabisa oyo bose orusikire gentonse endani orusi moyo igo goikotu aro umubomanyi kubeka endani yeto likobeka kende gyose no bali otoke muntu tamaite kubeka abeko bonge ebogose bokomera obonge nendani sababu toko butsamuserera bali lirigi ya kabisa na senge njekero kwagera nali gochi okomeki ebe raisi koye ubielia komera asendani Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na buku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biriugo kolere mirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babuate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babuate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes,
racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Muno kugenda gutengera Ndizi TV muroberi bwe Chigosori buna batambe ko turanjande mo Steven ochakira chinsa 10:30 weka chinsa 12:30 ayano tokubeke kambi torira mwana ni yosifyaringa Chigosori aso imanase boniga ni twekere nseme ya bangi bakubwate sana nseme ya National Super League NSL Naurabe kwa boli NSL yego kwanero ye ligi kiye asense ya Kenya ntobate chiligi chinyenge korende elege igoro mono ne ligi ya Premier League kale alikoro ku Kenya Premier League korenda 7 iga imukende buna FKF Premier League Football Kenya Federation Premier League nere ligi igoro mono inse yaye ndobate ligi ya kabere use daraja ya kabere abandi banyiruka second division use second tier league imukende buna National Super League NSL nase NSL no timu ibere korongo rwa Gusii Chigosori ne timu ya Shabana FC Tore Bobe amone timu ya Gusii FC yote aba mba cover aliwa kosla barabu mba cover ne timu ya Gusii FC kiraboniga chigenda takora buya sana korende Chigosori ya bwangoiga ndake ngoika tukwana mangana lengite Gusii FC korende Shabana FC mbabwa Chigosori ya igoro barenge chinse mo chiri cha Mwatate bare koga ningwa mone timu ya Mwatate United na Chigosori iri kwa mosori Cornelius Juma anataka ba kubungire timu ya Shabana FC goli chitaeka emerongi tato neyemo kwenye bungire goli yobo bui ese Shabana yabwete 1-0 asabone asabali motege tensemo ya Mwatate United ko ire ya masema bakense mitorana na kyo Chigosori bwarenge gati timu chonsi ibere Yo ujinga gani refari nini yo refari yo? Wameanza kukimbia. Atoke nje mami atoke nje. Kafunga tu. Yaman, nice one. Ready. Oya, twende juu nao. Baki wewe. Wewe yeni mawani. Twende juu.
Wamefungwa na jamaa tena. Tengeneza. Toka kisirani wewe. Bonga hawa. Hawezi kuchanga bora. Hawezi. Hakuna. Wafikiri wanataka penalty upati. Safi. Safi ya nani hapo? Kwani ball. Shika hiyo. Bwana, shika hiyo. Zuia bwana wewe. Moja. Mchanga huyo. Safi hiyo. Hapa. Mudala panda! Panda Mudala! Hapo hapo. Kitinda hiyo. Safi hiyo. Ai ai ai. Gol gol. Chukua hiyo. Waisha.
Mamako Raifu. Nimekuona vizuri sana msenge. Ni nini wewe?